Bukan necessarily ada tersope boleh ada toriole boleh baris telue ya seng a i u ya pada cepat madeceng ya ro baris telu memas ada boleh anak loloe a i u pada cengi pata pada ceng sabak perataisen cuma kada a Allah taala i iseng sompa puang Allah taala jadi ai negatuk bertang makda baris telu engkau semak jijir telu alepu napak jijir telu makda alepu yolo wala pasapu alepu mondri wala pasapu alepu ibenreng wala pasapu nasalipura lena mantaji sek di alepu nasabak na pakai tepas sapo tayo tor baris telu angkara pakai baris telu makda alepu yolo matahang alepu mondri matahang baris telu toyaro kita pada cengi pahata maris susuran angkara pakai itu baris telu na pakai mak gerak makda tahan apa nak dikedo nak ditokedo timumu pau dek mulai mapau iya mi bawang kuesi matai jadi dapat cepat sesurang jadi makuk ke ajak natalung makro ya perlu tapali cemoke hanya makin nawata nasaba makuk kue dek gago di pereceng itu hanya makin nawa bawang nasaba nakumanya menyawata si turuk lori puangi idik natu tahu makda tahu ya tu tomali seedek nak keda boleh kusek dia langsung ikut dua ya tu tomali boleh kusek dia narap serah naparewa ri kosongnya jadi boleh kosongnya mater kosongnya ya tuh Malaysia engkau merta tahu kosong mater ternyata Malaysia kena tuh bebe jadi saya disusurang pasti lain ini tuh macai si batu bebe ya naruna ero makra poleri de lori engkai napap lori de dari hasil tomaca kita balik cepat teman di susuran ya mega senak tuh tomarku tanah makda tegain rias deceng tega rias saja nak kimi setelah deceng takatan niarota napa tapa tapi nak dingin tama napa takatan narota napa tapa res napa serta naku memang deceng yarna pada kita taten terima kedaku deceng mato lete koi kona pas lo abio naku napa lete metalena berarti nabele kota boleh jadi percepat sama deceng susuran nasaba ada matung napole kareba makda mati anak narasum pernah nakurani anak tak kurang sumper tak napole atau mutoi berarti made cengi anak tak dek mana mati tapi ko urani kurang orang itu boleh ko na abioi boleh ya hati-hati ki maden itu anak kita balik cepat made ceng naku boleh temang ngoli na to malasa na orane mangoli na boleh makun kiri aja telah makbura nasabak dek tenok jaja pak sana tuh elok tadi disuruh makbura makra tahu naku timu taneng pasti timu lupa jadi kurang mangobi na boleh makun kiri aja telah yolo boleh rane pinapaloki dek toma tuh kapan setengah jana boleh jadi cepat sama DC seserang apa nasabak li seibraki angkata seserang lelo sompa na pare salena apa kata dara tomato wae makda baco na kulo kok joka pada cengi nyawamu apa ngola lemu tiro copok bolamu tanah tu sesurai copok bola tiro
tapi ya tuh pelawangan na ingat tak taita lakung kami mompo ya rodo copo na bulu na rafa kalita jadi na tuh jadi tegelas bulu na rafa ya na tuh ya seni tompo na capa ingat tak katiron no ya ro ya na tuh ya copo bola tak ayo tuh sih na copo bola ya buat tanya tuh sah jadi dapat cepat sama deceng angkat nasa tema kada iya nasa kulo kak sempat letuk memang nak di kampung na terdawa jadi angkat tu ada apa tersama kada uno memang dia lemu riwat tematemu ya papura memang remu riwat tuamu ya na riwat tuan nama kada kulo kampung na tawe paletuk memang dia lemu na palau napa mulat terkampung natawe naku boleh salam kurao rewa untuk maminangat di bolamu naku bolamu muat terukengi cepat-cepat tak madeje naku kita tersusuran makrato situdah kita pakai pikir kita lu naku seguriaro tak metok makada salam aku juga ko kungkas sedum kada masalah aja mula nasaba amateng nama kada tadi mon retulang ya seni puange kumi tepat tak si baku perasa atas bahwa pinak detak kuromon ro apalah sabak ya tu puange dek naga aga onro dek nonro nasaba alen nama tok kalipur ki nasengetai ilalan naki pakar kena pangalatala kita baca patah Malaysia jadi sini seru-seruku engkau manang ya marang kalinga ya siku naruh kapang ada tasopu walaki nasabak malampek mupah iya